husband snatchers for krom admeso omo krom na adofo eneme famonko eye brebi or sis on penere na ne nyane se wo ho eto kese wo ho nufo kese wo ho etwe kese ntini si ade one ne ere entamo ye de eti anya se oba no so sharing on sharing oba ne sharing ayesi ne kunu wo outsider that's why oware Borga na ne kunu ade na enso no o se boy na ade na no ye de wo papa na ade na ope enti papa ne nja na ere no no ma ware onu o adofo move we anase video we shebi papa ne so mpa ne ere bie wo esande wo hunti wo hu oba to kese oba hofe etu ejese bibia wo so oba no obi enti adofo wo de pani behwe pa na we die e asansebe wo de minka mu nsem bebre na wo hwe wi ayekoba ebisa ato aso a mesade be ma wo tu de hwe na busa ya pensamati wa sumbe ote ne e baby wa ha oso obebo ye nkomo me pacho din pacho me de ya abo atema na ya se na akasa ana wudu ha na ye osekasa sei ntina pacho me de ya abo atema kuma se bro no benso na fel bai pacho me wa hinsan bonsu me ka hinsan o se gas wo krom ahinsan gas wo krom ahinsan gas wo krom somfo wo krom oh sa kasa ye wo krom so no mnete ho but ye wo krom awie ti o awie de enya boko awie de meti ha na ya abo atema meti ye mani ablepa metimi hu mani ablepa na mabetena sir na me ne pa ma bi na tie friend Fifi ne na tena 14 good years ni me ne na tena che ba ma no odne obeye me ho ade tena obeye me ho ade na obeye me ho ade enti me twa some this man na aye short na nse ba ansa na yare yi bebe na Fifi ko adwuma na kromfo ko twetwa no labor ti me kwa na me kwa ye wa che mo da me ma me wo ti me da ho Sunday ahoma chi bi ne frame se what ma sorry na Fifi na ya kromfo ko twetwa no na me sorry na me boahwe na because me ne no ba me hu ti ma me no se me ma wo nko na abotre ma ade nchi na ade chi ya ne ya hu de ebeye na me sorry bet na ase ade chi ya fe course ne ba na eba na me cry se me ba bedru enwumre be 6 o'clock tim ba bedru ye na se o sa ahomache me sorry ko friends ko for emergency me call ho na se ampa Fifi da wa e mo de ho kwa se mani penwura wo na ono ne bra odi na chi ene wo ho ene ne bra ne se train na 4 o'clock no me ready aduane ba na ma wo e de ko no akọhwe no ampa me call ko Fifi de aduane no koma no but mama ni 2 minutes cry wo inside ho na me buy erade de che no ye no free gi ho ene de ne person ko ne bra ho wa adwase no site antena do ba be yese be ma one ne tie pla se wo se me hwe na me hwe Fifi no me kokakobra ne gina dwaye me dware no te se da me dware akora me no so hwe me na me manta me kwa me tie ayensan enti me oba abaya 6 years me dware na akora ne be ko school no enti me kona se me kora na akakoko e bi atom brown no de ama no wa me anensa no se me kwa na wiama ye aduane ama no enwumre ne nyema bi ne boxer na ayefu no masi me na me so man so hye no ma me no na me dware no na se enwumre be 9 na me kofi me di akoni abasa for 3 months until that Sunday bi ma me bi wo ye ho grandma no say what man person me ko hwe Fifi na ye Sunday na me so your grandma until me twen wo ma no mo mantem until ya time ni dru ye ko ye me dru efie ho no na oba bi eti Fifi nchen na ne nsa da Fifi ko nti Fifi no hu mi ano say na ma chesa na me so grandma ese me mfa ne mra nti no na me twen no the one girl no eye na nim ohwemsa nti grandma mo tra se didi nko me ko ro me hu na me serve wo mo ensuo na ewe nti mo kuya mo se wo mo ko baby nti mo be chia no se de ne hu sitie ene ye ko dia grandma kwan nti kwansini ye pie free abonten wa ye rain inside na girl no de pete no ko da wo ko wosian na Fifi sign no ko di okoja girl no nti me ba na me ka cha me kora amecha na me sa amecha girl o ti Fifi ntai
me won say ne mpra ne fifi was what ma was a ring na me say ma was a ring enso me hwesi na oye na ne mpra ne fifi was what ma me say girl no ye walefo na me see ti fifi ba ye no be ka che ne bra say gay wo kuno ne kunu abrochire enso what asam me so me suro e tira nko na obi akoye me bibi ena fifi kam kan amecha so what asama me kan no me say girl ne mpra ne fifi enti eno no nkoda ena eja lockdown be buy na ekọ shefi wo buy na ekọ ato ansan enti o anwumre bo say gay friend no friend fifi say gay na gay tata me sa o tata me sa wa ware so tata me sa enti ye be a lockdown mu no afei be 2 weeks obi amenu aduane ma o me ye ko di dwa be guamu boto te say Tom Brown apo oat na apo e dey na pa fifi sa me ya wata me ntumi nu aduane ma fifi manini afei me ko busa na asam a wo say eva ne say me nka sa nu aduane bia o bra fi me nu ade me nka sa nu aduane bia na won ni aduane na won so nu anedi 0.7 afei de na anu ayedi eja na me de me ye di na me de mani hwe no me de mani hwe na be 1 month 2 weeks afei me wo me hu sa aduane aji bi fridge ni ena me ko sane mu me hwe ya no jollof ena ya no akosua me ensa aguso ena ya ye stew ena ya tsi na ntwidam aguso ena afei me de me phone chaye na me de sa de share rubber ni mu de share fridge ni etedi bet adechi me wo anu afre me stew bi share aduane bi share fridge ni kan shi na me se me nka de shi wo se aduane ne shi na nkasa ena me kan shi obai no be fedi eti omo a na maka ne shi no obedi mo no ka fidi aduane ne wie no fifi adua se sache se me ni be ko busa na se mo se ka fo jimi film so kono a wona ba no aduane mmedi ye say boy ka say asa fidi de na wo ya me no na no odi ti me ja ne life no na me da me ka say so lockdown yi mu be ba ni na eja be ma we pla be 3 months eja won to me nya hwinti wo bai and I don't catch him so ya jikoto 19 efe ne panta lie dem efe and na me bus fancy me foka basegole na me beto 19 and na adwono na eja obi kan the de hye so na bibia wo afa da free akọ fifi aye no star afa mi da ho me ba ne da mo so for me be shit ni me sumi henu fi no ko wansi mi da mu bi no abeto ogo nsimi da mu ha bi emedabim mankasa mankoda ho na me hwede ho ya afi de ho ya na no odi say 50% metal light or person me try light bay I fancy me try water bay ansa na na kufu do dey free 3 months yi be chen na ye de kada na sister ne say afi no mo de meter abebo pipe no into mo fa scanning my into mo de ba mo de be my enti na say ya mu na sister ka che say first scanning ya fa ma me ba boy me bi and I'm calling him say brefi sister ni say man fa nsuo sika na ama o ma me mebu nsuo ni bem into what the careful Jimmy from so kon so twie ye and I'm say me twie ye da ben na me no trafia me no tra 14 good years ni me twie nsuo ka da me to paste da me twie water bay kra da na ye de na me twie water bay me twie and na ai won twie de and na kwa free me dem ko free and no pam me na me free ho na me koy afei na mkoka chesta nsa Mr. Mesero wo de na abotrema me na me peska me de bebro na stand so you na makra no kobunsu light okoda girl no 4 days 5 days na fifi mafi 3 days na fifi mafi afei asem na ni susu na me call onu ni nua na yele no ewa ketia na me call na me sister cha if I say me be pabla ko fi number me phone ayira ti obi a number ko number free me phone so ti me pabra ko fi number na maka che ne say ni bra no wo kwa wo ma enti say me ne neti bibi ko bati say e be ka se wo no oba neti enti say me kan na sister chance na me bon number me phone na me nya na yam bi enya papa mpo me boss say sai ma na me ma ne trauma me na me gi wo no sister no e number enti afi me wo na say fifi me kasa no a o ba chop when opa no de ma o kwa 3 days no o ma wa send this kana be go me phone so o ba handle so amwa no send it oh enya hwe yes e bo ma ko homa o phone so nti nya hwe ena me teta ya na mpesa me hu ni pa corona one na etwempana nti dako ena me se me so me chi nyama wo kwa nti me mpese Monday ni Tuesday me nya adwuma ti Monday ni me tena fie Tuesday na me se ne wo boy me no be wu
phone me hwe the course me say na me nim the password na me dey see me mane hu se me nim ti me ko boy na me ko bo recording hu so girl na friend na no pay ya na wada sorry and then na ne kasa pe me bo afa to sama koma me ka che me nya rade makoma ho na me pia bonte na me se me phone we na ne nsanka na okodwale me tam phone na me de call obi fie na me se montwi we nyina me ni phone montwi we nyina ho ma me na mo mpa ge akro no nti mo na mo se won call WhatsApp na mo go mo na me ti ge wale ni am ko to no wo efie we se wo no na woni fie twempa na ho na me send you voice name again say we ye dwama for pa wo ba wa wale na wo na me ye wadum ya se okawa me ye nse mi bi na wo da wo na me wadum ba se okawa kwatra bo chi a wo twom ye wo danti wuchemu ya udanti upa kotie di mimi nyale kotie no ho ema ne ho nto no fa mesi usu no medi na aka se mimi ya jimi fo na voice me ni the antenna me send man aka se because na mani abele voice ni person obu me kwasia nti na mani abele ye ena eja didi mu a what ma chey ai baby ya mama di fo kra nko na konyam mi akra me ko just me hwe ni say ya what's what season okuno phone okodwa what time phone ai antenna anna wodi akọ bi fie okọ eso wa hwera na wo wari a ne kunu boga fo hu na mane ne kunu ya boga ti why your audio di kan wo frɛ raba no me frɛ no menyanyi ntu mu sɛ raba na mpra ne okuno prove beyond reasonable doubt antenna recording ni nyina akuta baba de ne pusu medikan meba also wo se audio di kan a wo de me raba no ne say me de ma na ka kire ne say na me nim se wono ena oni mi kunu twempana na wo ba de na oba afio so hu me so me hu audio ni mo ai me hu wo so hu me na wo se kawa enti sa wo twemu na ya wo de enti me ka say me ka kire na ntina straight me ka kire no say wo de me ya tabo wo de wo me di na me de me ne be ma ne to me de me wo di me enye me dwale be ma no wa yale a wono daji no me dwale na dwale kotie no hu kotie ni me di ena me ka me na me sande man because say o ye dwamanfo pa oni ni hu ni we fi pa because obi a wo kru wa bo che na to me ma be ma e be da wo dem e ma ne wo da ena na oni ni hu ni e ka kire no because antina na me ni able okay toso enti ekosi say enti na me ne ka what season phone no e dey akọ toso ho why your audio di kai me ye ma see me ye again na reply me be family e wana me na me pe fifi ma me number o ma me wa blockire ba me nya o ma me ne number eto o ma me ne kru no ne net no ne number na me nya na me send ne nyina ma me no se ne ba no ne nkwasha wo bi yire ene wo di no nti won kasa nkyere ne ba eti me ka che da papa yi so abesi family o mo so ama me answer fi papa no okay ena ja me e de tete won ti na fi papa no so we o Ghana ono ne papa ka se wo ndo wo Ghana ti denti da wan kono da o ye audio so ko ba se papa o ban kwesha enye wono no o ma me kunu ya wona ne wa ba kire mpese o ma me neti say ablabo ne ba ne audio na de ma wase de ma mase because that we come be friend video call no wa ba online ko na so say me you no man to so me nti me de ma no na say e ho no na the case that nti mo ho no anwumle mo wa say Ghana fifi ni say ye friend say me my friend nti na me koto ade me share na mo say ai we woni hwe obeya de no betumi ayaw e na me say jana me kan che guess me wo bibia me ye no ba o me onya ready say be share wante na na me ka sa cheke nti me dem atoma adwunu no so atoma adwunu ote wo me dem ni say dey ba asem wi ba ye wo nko obiem Saturday wakoda ge no ho the six family enura ene oba afi intante na me so me de ba say be ma na bu me kwasia say because we tie audio na one ge na ye now recording kasa na one ge na kasa na let afi de wajai me kasa ne nyam nso no boy ne me kon e wo sa asem wi hu o ka chem say me nyoba mimi nyoba gano ko min kan hu kura wo na wo kan hu wo de wo kan hu kura enti wo de wo nyoba ntante na me sra no wa fe no wakonya oba ne dofo me da me nyoba me so bi so na obi su pene enti me na tena ache wo ha da ma me ne ba no na wo nsumi me no ko fo events wo bi yele no wale no das
I'm yours forever. I changed my name. My name is not Fifi again. I'm Indian, so you don't know me. Oh, but I have to arrange in a sort of samurai. And the relating is Olivia, I told you, and I'm not missing a plan anyway. In a go about it, when you could not drop me on the alcohol. Not private savior. Wow, I'm a phone name and power. I was going to make for me next day. Yeah, my right, no, what, yeah. Like a while, for you say you're connected. Okay. By the way, my woman said, oh, Panama may come up with. I'm not somebody and the Queen of Quena. So many say, there go I really have the other. And go for the castle, oh, really, and say, I'm almost here, Mamma. Yeah, that's any a Calabria. I know you don't win star. Oh, let me go. Yeah. We didn't have to come on my show me. Oh, let me go. And then it's right. And maybe we maybe I'm more female, not the other one. Why? Oh, Mamma, I say I'm about my 100.4. Yana Mistro, Emma. Namina name na yeno ema na because if you are katika situation ndio watu wa careful so ni ani nipedia dini na make no ni bibi ya careful kaka on ti abeno emo tikino mama mo problem emo tikino no emo tikino kan be an woni ni free so and the time of very like na you na is you what I make no emo tikino what you sure about man again so I know you say me just me ko talk for ko beat you me ni work akria me ko ba so how for ntanka me ni we wa think tell you to gas na na now you need the other one wafa e just come back here don't do here oh yeah do you I am so what do you say na na we bon sam opeso ha we bon opeso ya no do takam na boka kwa and then tell us I dia oni you know enye bom sampa no ya wonye nya woye na ile anako ile anako ni no sio o be si nya o bi anko ka ta me ko o ga no kono so ka hu bi ono so am so kofa na ba so mo mi enu me ka mo no me so bi o beti ya ko ono kwa ya na nyenye ontimi ono so be ka aka ho na ba adela na jona so beti ya e se la ka so o nya no awe o ya ni na ka o so no na me ko no listen to my phone ni obi a asim de obi a ma ya fia ma Baby, I would not want to o le baby, I would not want to see ani me ba me tin me double baby ba me tin hello what wada no na ide no bele no ana wa fa me just dan kan me so ya na mami kondo kasi na me wo me see ya an kasa me so kasa mo ba ta na kan me so o ya ro ko do yi konda so for me it's one for me where is so konda one for me in there dia ayo ho me so eraba wonni mo ho producer bone ho mode afifi yenya o ti bomode so bebo eraba na mane na nkoye se ya mona mane udi de kan aye s udi de kan aye s nia toso okay memra eche right enko sisi ebere program eche na se savana wo sahara wo ma sd na edos shela wo okay susi so wo mesi udin de kan aye s mama me papa no Sandra so ho me auntie be so your friend Sandra okay yeah what if I check camera no right what my own you say 5 years what my own you say well 35 years Fifi what you say Fifi was 40 plus who's your Fifi way we shall no Fantino town now koi ehona me name sister me din achi betina me name sister me din achi e betina Fantino town na me sister ne two meat pie and a cake ne rent na me gibe ko etima te hona Fifi ne di hu me
ti one ne hu mi na se mi sister no ne me anya kasakasa bi na sa fa asetra ne mu ayedin ti fifi ye no ka so ope me no eche kakra nsana me de ma adwen ma fifi ti me de ma adwen ma no no na okoko osi mi nkota ne fi na me say me da ba ma so de me ntina bi so da na ba kwa kwota ne so na fa be wi a kire no na akoye nsem bebre nti mai bi omo carpenter bi wo eho na fifi dwale free ahense ober se kwotena na mai no aka kire me so fifi se wo pa no do ka kwota ne fi na fifi wo pa nti what mo ye wadwen no wo ka ko hu abusuafo no wa ye ho ade eti eho na fifi di ehu mi amene no e de kwotena dey nti na obesima oni obi na te 14 good years na wo to ho twen 14 years wawo amano na umma ni nya wo ade na wo to ho 14 years antina me wo ye no fifi ka kira me so betu me bedi no wa ye me ho ade nti awo ne mo kra no me wo wa insan ko wo pram so e na ode me ko me krom ti me ko me krom e ko tena wan ti enya obe 2 months 2 months 2 weeks and I feel some memory. Na memra say I was so to akra ni din na so obeya me ho ade a wa ye me ho ade waso ho ade ye no desisi a minya by day to on wo de balance na me de na to me maame me de na to me maame enti me maame na me de na to no me ye ne kese e be kwa ye no fantinta me ye ne kese enti wo de bla ena me ampa ba ma si e discover wa ka chem se mama na me tena wo mesika ne sa on fa sika mle me biem me so ma wo foforo me ntumi ntena ho e me komo ne me na me ma me fa dropping ena no me de enyema nyina ba e ne betena ena ne chabe se samre antina akwa ne kra di kra da ne so me ka tre say wo so beto bedin one to bedin one to me kra for me ntana da bia botema me beto akra yi din ti no e bia me de ne to me ma me na 100,000 ni ana akra na tade ni be me ya anya bisa eno no so de na to ma me o ma me wo de Monica Odum amsa there be me for Monica Odum ni ntunu so nti me yana me say sanita me de akra ne beto Immaculate Odum nti wo be ma na so wodi e ya dan ya to no so na Monica no kra ya twam nti me mpe eja oka no ka tell me say me ma for Monica na anto akola na who say Monica na twam na nti Monica twam da say was ma me no fie din na wo de to no nya me say Monica twam da be me da me mo de Florence squad de twam gra I know the Florence you need to squad de twam na kura blempa na wo hwe ne Monica na ba kwata abafudie ho do be na twam mama o Monica ye ba ko twam mama o za comfort twam you sa enyama na bebre twam na dia kase na ebi ne de he Immaculate ebi ne Immaculate na so kire ne say ade ho tie okay ebi ne de he bi o edi ne de na dos me ka me de me friend Peggy ka me friend Lois edi ne bebre wo ho Lois de ntwam say Lois so wo Bible mu dadada Eunice na ne ma me Lois de twam Monica no eno ade twam Monica to aswe ti me ba masam no so dey ti da o say Immaculate ho what me hu say abrofudi ni bi okọ etwam sisi 18 mimi di etwam Eunice etwam Florence etwam mami di fu etwam comfort secretary etwam chese ye nyina ye twetwam ene to ya ti ase wotumi hu se di etwam di ha denti na wotumi hye be ma no anasa wo hwe ma be ma no enya wo ade wotumi hu se di etwam aware de wotumi hwe o ma aware asa ho be ko asemu eno ne mistake de ma ye bi pa na me find some maybe na me pesca ye adwuma o ma me bi wa ma me enti o ma me di 50 euro bi blend na me ko fa say me ko sesa na me di aye adwuma ti me ko fa sika be ma ise o ena ntokwa de enya asem keto na me tane da me ko nkan akọ to ababo no so because na do oba wale me na me ja akola ne wo ma no na me ko nkan ti me ko nkan me ko akọbọ bra be ma fle me ena opama chaw ena wo no wa mistake wo hu ade a wo ye no ti me wo fa ena frame me no say wo de me mla kumase no ne be ma ne baba be kasa me wo fa so ye sofo e wo o wo so adru ti me wo fa frame me baaye no na me wo fa no fifi betena adem ena ono kanya na so be ye me ho ade ti me wo fa ko fa list e family na me wo fa so yo fe me wo fa ko fa list ne de ablewa me wo fa frame se me pesa me ni fifi kasa na me de list ne blena was wo fa aden no fifi di na tam rough eno me ntumi anka nche me wo fa because oye panyi me wo fa ne mo otoso me ensa kra na ni fifi ne na ye pe si me ntumi anka
ena me kan nsem e koso nya na me wo fa job man life mo intimate bottom dey tina wanya uka osenne etna ototo awari ho ne magudem wato entoma ne nyem wato na de wa fantinu town there bi be ma na family fie aka kire me say opese oboa ne ho ne bibia wo nti ansa no be mo entoma na emre bi last blonya 2 years or 3 years no de entoma ba ko be mo say enyama na mato agu wo ebi na me ya bra wo sepam hye no ana mo say nyama de ye to so wo de ba ne ye pa bag na say ntoma ahodo na say na ye hu de be ye o ka na o de ato so ne o china ena and anti na akọwie bi say ni me kwase ebuwi Mate say den na ma akọfo twitwa o gidi se na ya akọfo ana se wo na wo say ukunu ye obi yiro miminim wo na wo ka ti wanu masama wo ka na den na ma ye twitwa na akọfo anti na me akasa na me ni kumase but utetie mu no ai wo busana because ye kan say ada say obi akọfo twitwa wo ya anye wo phone ya anye wo sika ya anya ohwi eno ane se wonnam kwaso awo kwa adwuma ne yede sika ye si wutirim ne ye twa wutirim ne ye twa wa ha ne ye twa wa ha ne ye twa wonsa ba ye nyina obi anti ase obi busa usa na wo kure de twetwa na kasa o ma anya na o mo gye ne bibi o ma anya na hwi a ebu obi adwene nti ase so wono kwa wo se ebro no so wonim ade koro enti wono ankasa wonam ho no oni na nim ade koro nti twetwa because se wotumi no obi yele koda de ai na se ebetumi abasa wo you say on obi yele da Auntie na again na me ko hu me say when who say on S da Auntie na one na koda me say when who say on S da Auntie na me hu because the utie call na why na get utie call no me ntie bi Auntie na me recording ni na me say den na ye wo say obi yere no okuru fi say the 40 years adane aware anam nkan mpna on pra fi eneneda 14 years ono watra unkoche no say fifi ne eraba ne hye ho ye adwuntinam say den na ye wo say fifi betumi afa Borga na yire no anti tire fifi plan me beto ne say ne nsa da ne komu no ya be ma na kasa sa be gira ho kan say ga na tata no ene papa so for timi de ne nsa to adwokom ode beto me komu aba minua ba me meyo me so ko to say ukuru nsa da oba ko ma chese ne mpna anti na the way be si akoso na abehu ete say wo de ntwamfo ni che anti order ne nsa as wo ti ade bia free ni tiri kase good mic as wo ti ade bia free ni tiri na wo na ma me nam so me nam kwaso ba na fifi ni nya hu me ba na me de na me hwe de girl na ye ti eraba no mom na de ne nsa to fifi ko ai wo as wo yi ade bi wo ni tiri ma so de nsa de butu fifi ni hu me na na say na ma chesa na me se na me twa grandma mo no maba ne yam hye no ne yam hye no te shock right apart from koma yetie osha oba no ni kuno ofa he abrochefa osha utietie koma fifi ana wohwe mu a s eraba no onim fifi dada ana afena watie ahwe fifi dom se wotie enkomo ni ya na se oba fifi ni oba na dikan atwempema dada ni genti dada ansa na ga na ebe wale dabi cheso onni no dada na owo ho ansa na wo ba woni na ye adwuma na che na ye adwuma ache nti be kom kra na ntina akọ na aka ma adresi asem so mi ko fifi ncha fufuro no na atade bi gu ho na wo se ne girl bi a woni ne twempena eti me hwe de we a de ne ye na na say ye girl na woni ne twempena no na go ne girl ni jaye na girl na jaye na wakọ wale na wo so akọfu oba na ane nete eti di eti se mo mi enu ofi se mo ebe se hia ana na me a wo ne mete no e bi abo atema me mpe obiem ti me mpe se me ja wo kwan kọ na me kọ me baabi na wo ne ga ni hyesuma se na mo mudum se odo akase a wo di mi woni bi mame enkoma akase woni ga ni di ni odo akase fra ni odo na ga na fra me fifi ni bi mame me nya oba me ye krasi ni se me ni mododi pa ora uma fifi eni gia ka genti adada ti o wonu na ta 14 years empusu fifi se fifi nya ho ade genti adada ono akọware ananti obejane kura ma fifi asa abawa no obra wo 14 years ti 14 years utimi tutu ne ma yie wakọ enyina yie den na na esi ho kwan 14 years no fifi anware o na fe da ni na chi ne mi dade sambawa me fufuro ba ye no me pesa anyom no ade awa ye mani nye ho kura
14 years where only letting fear me and sapo fear me and sa say Borga corner Borga mana ati Borga ireni so said they mean to me chere then tina what me at 14 years when nim keka fifi nim na obi obatra ho 3 years a woko no fifi say ko na ne kume ko say fifi say be yes a oba no ade komo a woni producer di ne na that's so wakam kra o then na so ya o yema fifi a fifi mpo na genti adada na ope anti na me de bibia me yema no then na o ye me pese me hu ne o ye fifi aka ne de o kaka so oni me hia na me ne da utimi ni sasa na o anti na de etu nyina me nim ye o etwam se no so etwa wo se e die etwam tu opa na ope opa de yema no accoutrement me ka won anti na ne nyina me yema no bibia ni wa opa me ye ya wata me tumi nyama no because me ne na tinti de opa bia me yema no wo so opa de what opa kuntru opa utimi je me tumi ji ni nyina o je simple me ji because one no opa me da me nyama no be ma wo se obaye oba na kasa so wonye oba ni tata fifi eyo se wa chim no kakra chim no because girl ni nye because girl no tie ni kasa ye mu na girl no wo pe fifi no chen ni ku no kra na what is kaya na ade na me bu se dentia me nim anti na se dentia anti na me nim fifi adwuma ho te na me nim se bia style o yi ma girl no nkona de o yi ma me nso no nkon de nim dentia nim o bu se ho dentia but what have you wo se me bu se no o se bia sa na yese sa na ya de kro se ne wo be si ajeje ho aje ama ba ma no ana ba ma na nsesa ya ba mu what ne me choro ama yemfo hye etrim difference bi anim na senia wo be ya ma adwuma no aya kono na wajeje ho no ana be choro ba ma ne ba na wo ya light off be che no se wanye je ho wa ma adwuma na anya da anya de obabi so benya botre ato ketepa aboso powder na wo de siaje simple aba ho se bi oba na de adro na aje na bia na eyeye suban what na me chow na say enti fifin ko yisa bia do no ye na no a na tricks e wom ne say e bia fufro no benya daje e ma excuses mabre me yare mabre e bi so kwa esen so say o ma ekura na obefre e ma bi ni ye kuru no mutna eye na ni wo say ofere so obeka che mirror na me ni ubehia na onka bi da 14 years o musa da bia ba ma na bebusa ba ma na musa enso ko he bia s ani sweetheart e dia kese na o request e ma ye kura no eye na kono so obebusa ba ma no mo ma ye nse no so ba so ma me di fo abontenko aya sampa na maka maybe ni ekuru no betra enso o musa no dasa mira ene de manage ene fail say ene ni wo onka na so ma be ma no kofa girlfriend be ma ne ma ko no hwehwe no abisa na ene de be ya dwuma ho ene de chale why you ayo kwa ho enti ye so ye bi anim ye ni pedua no ene e betumi ama so ye aba adwuma ni mu what na me che na say fifi se wo ko anti na de o kan de o ka che mo ne me ko ka che me say me ka je se won pe me de bia mu de na o nsu me o ka che me so ma ho kra na nam kwa so ba na me su yo se nam kwa so ba de a ena na me mane nsa ntena ho bia mu ma 2021 we meto me ayo ba s ewura de adwuma no ye wo hwa me hwa oye adwuma ho first oye adwuma hospital wo hwa oye adwuma ho as wo yi fo de tina ba ma na say wetwam o ko de won ka ho se me da man ko school onkokoro no me krokro no me ye ni bibia na wo obi a onko school enso ni ma ware pa anti na me de ja man ko school so akofa fifi ye adwuma wan oye adwuma wa airport oye den we omo a omo load enyama go plane ni mu oh okay te say the opera ba so onu wo na nim me fa no no onya adwuma airport say wo na nim to okofa na high in the size okay me ba memo ye adwuma bia ma anti s fifi ya me ma ye right mo ye ni matia
Agawa kofitv ya connect. Okay. Baba wa na bo oh kana mama e kan ko ai ntona e ma de anya ne kwanya na na me so many wo baba wa wi e buka ko dia dance anko ko baka se o ile na nse ama ma tia mama wa ye dia dance ni e kala bremu a e no bi de hu sa awon de me chono ya ye ni sa afrika no me so mu awon de me chono ntia me so ai enye me bia uyi ni me bia mo afi ma na de bebo anu ai wo mo na ite na me bo mpa ite nyango poma bibia nto ite ho na yana misro ema na mina ne nim ne ye no ema na madi ho sisi ana na hu se yo katika situation dia wasa bia careful so no so ni ana mi bibia na me kema ye bibia bia careful kakra on ti aba no emo kitchen mama mo problem emo kitchen no emo kitchen kan ba woni ni ye free so and the time of very like na you na is when I make emo kitchen what to show about man again so hello yes sir me just am ko to fili ko bi o me ni wa ka clear me ko ba so how fa nsanka me ni wa think tell you to gas na na now you me bibia da wa pa and just ka ba ti ai so tu ti oh yeah do you know I am so so what you done na ka na wa bon sa mo so ha bon so ya no do ta kam na boka kwa and then tell us ma dia oni no nya bum tampa no ya wa nya wo yi na ni ya ko ni ya ko sio o be si ya o bi an ko ka ta me ko o ga no ko no so ka hu bi ono so am so ko fa na ba so mo me o mo mi no me ka mo no me so bi o be ti ya ko no ono kwa ya na nyi kontini bi ono so be ka ma aka ho na wa ba adela na jona na so be ti ya e se ya ka to so ko nya wo no nya no na we ya ni ya na ka wo so no nya me ko no listen to my phone ni obi a asim do bi a ma ya fi ama me a woda no hona makoda o da me a woda no hona me that is here ni me ba me kinji me double me ba me kinji wada wada na uno bele no ana wa fa me jonso dan kan me jonso yana mami kondo kasi na me wo me see ya nkasa me jonso kasi mo bata na kan me jonso o ya ko do yi konda so unfumi ha ni so unfumi ai okay so konda unfumi be o dia ayo fifi so wa huma no mame producer di kan no wakasa mo fa fifi sound de mame ye no wakasa waka me pese me meka ne waka no me pese quote verbatim ebia na mantumi an quote ne awaka che producer ti producer be yi fifi sound no emaye na fei enwom fifi anya wadin se won fa wo pedum phone no please try later. Vivi, anya se yoba so ompenu a on dey say oko jano kwai na onko one ne metna wo dem Whatma so ye dia me pe me coordinator international coordinator whatma ne fe no na ni so odre te se wa de me bu so ne se modi mo brebe na wa bre e fifi sa no a ene de wo so wo ye oba ni genti adada eno a na ekọ o se we da be we de ye dia dance obeka se bia fe na omahu omo ye nim ye ho fitete MTN number is yes yes mu ache please try later. Then Brenna what bre wo fifi ho a sabedwafo ne atiefo etia else ye tawachi na ye hana ne sewo no odema o antina me ni fifi tinaye no me hu fifi amene ne ti na fifi nya adwum na fifi o maame wo so o taxi ye na taxi ne na ye adwuma ma no na fifi nya adwuma na fifi edi omo de Ghana Bay container free abrochire ba no be bia omo ko beeli no enme na fifi ko ye bi na o ma beeli no oje kakra na o de abafit atana me ton force e wa adum atama hu me na nya me nya kasie sei me ne ko tena ye na o hu se ba ye kasie na me wa time na me nya kasie sei eti fifi kakra so on pay adwuma bi nye because ba ma de adwuma rain to me emwa ti certain kwa no ko police mu kwan
the time we drew say okope police no na form so na mo ji akono na akodu nkran wanya ene odidi di mu na ono na bi epe airport adwuma e ma no ene de fifi anya airport adwuma yetua ne ka ne sika for bank fifi so was scout we ka tell me say obare na bra fi adwuma okoto mu na mu ni wasan me ana me ble ye me ana me di fifi ankai hu say oba bi ta na ti bompa ye ma no me no adwane ma ne di ni sin ni ama just me won see fie Onyeshe by me yabata me lock na me de a tie nechi amen na fifi nim say wanya baabi a wadru no to wadru airport to akofa antennas ebe jame abaye my ayakayaka de wa yemi bi se me kasa me sane nsem mago ha antena me nkone wa yemi bi ankasa able se do oba ne be ma betena dan mu a obehye mani ya ena wa hye me bi no me awaka me awaka opa wone be ma dakete so ibenya no ka chense wo pagya ni ti wo gere wo bonsampa wo sha ade beti amekwa adwuma ena wo begege me ampa madam fu bia no oti efie wo sister course wono na kofre taxi ema yede me kwanka be me gina ka ho no mu sam se yede me kwan na yede me kwan sister na yede me koye ena me ko woye e wo fa me ho fa me ba be ma na nsi hospital ko pem se yi me ba fi ayaka dante na waya me bi pa na girl no wonim se wanya ni ye yesi aba yede botechi no yede beboba eno na wonim se wanya wonu ne kasa ena wa kukui ena wa komen hedo odi ayeme no wo gere ebe mo dat na nya wadwen se fifi be jame me ho no wa be hyewo ge no wo ka wada just say bia no be say muda wo ne fifi no mo ka bom na mo komi se nya meti ase na me ya abotma me nwuye na me tinkoma ge no ha ewrade nyankopon obafra akokosa alolo betse ni nyansa pa amena hu say yes by me one na dream say me ko so ne me high court inti me for 100 million and on 100 million wanya 100 million dia and on ne kunu no mumie no mfa ms sum me na me nko awo eraba s ya bo ho na bo producer fra yes wo meeting producer fra bia yes wo meeting anti misale medical aka no yeguso ye twa fifin so ya no akasa wo de wo so kasa untu tonga na aboa wa tu tonga no pa wa dwam na ba ko so dwam wo ba dwam ama obey oti obesu fe na da na fe de wadu mo phone fi what to me aka wanyina na ka me pese wo oni wiase nyina face na wo kam ya nyina na dance ya abam araba s Woody Usa name H Nedikai. English name S Usa name H Nedikai. Sister SH. Also, your flower meeting. Ebi kwe to me a wrong lie. Kwa Yeshua, no idea to me. She's in a meeting. 24 hours so be meeting I consider being about meeting and ana eyewuni fifi meeting ana fifi na akacho so ye fra memfa enti hwe na wan kase ya fra sofo Obantuma me ba ma kwan wasem a etwato menim se 14 years and na form binim pa na ne ya me ya e ma ya nsua de usia ba ma maninya wode Obantuma ati hei so nim na se afesu no nim na se a anke bi aka bai abusuafo beka bi abusua beka so kwa yenu onfa wo ma afie yenu yensua de 14 years woni obi tira acha afi onye ohwade atuhofo mese woni ne tira acha afi sa onye ohwade atuhofo ye to subiom ama yama yebo enye den yebo enye den se enhia bema ntu nkwatra bema so entu nkwatra ni so tom mani monyam nem onti sika na onya ho ade sa value uma wo boye dia sa na ye bekono
na oma obag so a me paware traffic catch me 14 years so we legally married kamra mu ye jira na kwa na abada roma yesu no obi tira bosumi nsi akora da che say momma adanse emrem nyese wo hia no a me paware enti na wakotena 14 good years na onya ho ade adan so for bremoy wapa medawase afutuo a odaba unua ya na odi ama no na menim se nkyere manso tie ebisa oyerepaafutuo so na ye wo no na ye kan na ye kan ade se enya boatema nko a na ne nanane abrewa obi na nanane abrewa edi ye kan no ne ye kan ma afutuo ade ma boatema no na tiefu a ye tie nso no titru maba wa ye si so a enne mrantie bi ba bebo ye so a na ya sori ase eniema di na chie no na ye nso sabe ne yesua nyansa faba afri adesua yaduru mu sabotima emane boye din ana abrantie eba fie ede ne kwotye na busua no no so hu na busua no ye ne ho ade a menyi ni senka beba beduru sei edini ayaka nyina ne se yesre ababa wona wono so wababo so se obaji mami abrantie ya firi ne nsem no wonwe ni ye o na wiase obi nima obi kire ewiase obi nima obi kire o ebia ababa wa we dia wudi edi no ebia obeka sa won dia won ka ho we obejai kura manaka na eja wakọ ne baabi nanso so obi nimo a obi kire ena wiase so obi de bibi du ama kan na siwa ena kire wade a esa wo ye dai wo ye nyame amo na adwe be kire wo na anya adwen papa adwebone ya ba tiri adwebone ba tirim sanatie edi ne yakasa adwebone so be kura tirim a woto ngum ohu edi yesre ababa wa no kai na wunu fi shedu na ya ababa wa we ni abrante ya tena edi sebe sanyo obabi na ne tena he ebu anoma onu so enne nyame ya aduma wanya adwuma ya enkabu baba beto no se bia se ne wunu abrante fifi sa na ababe hu no ka bia ma me hu ne sawo ena bi so atebia bia kane na fifi wo mu no se wa baba wai wo so ebi ko bi nim ne ntia wuja akọ ya sa na akire wo sabe hu no ebi ko ahuru se bia fifi kura no wanya adwuma nti ena agya no wokọ ye ena de wo hu so wanya adwuma etu ba beje no afi oba wone ne tia wono de mpaibo atanachi amene nyame ya adumo a enne wanya adwuma ya nkanne obeto ama baba wo so anya bia die no wonu tena wone ne tena fi hye dunan no wonu ho mfaso no enne okoto anya bunu dem apupu obo na so da su kache okoto anya bunu dem ohu na masu da bia me kasa maye watamfo wonim pa wonim pa se abrantie wonu obi na te ho so ohu te bia wo kom nyina ya twetwa ne seka ne ade nyina ababa wo ye bona mane no no wo kwa ye ba bi odidim ne ka bai oba enso no wo so huru se waba a waba so oba be hwani kura sabi wada apra kuro mu eba ne sai na wo kofi ono na wo sakoto ne kom o so woni ne bibi ya aka we baba sa enti ya sre yedi nyakopo di sre amaba wano akaro so a mudie munya nware ye ne muntie ya sopomo na muntie ya futu pai na momfa mo bra sebe ma bi hu na so pa wa mane mra fie fani ko fie na fe wabusuafo hu no na wo so ane ne nkoni fie mo no so abusuafo hu because aboatemanim fifia abusuafo a akade ba bi obekọ fie akobo ne wo fanu ma na ne nuanum bi amane sane maame kura na ani ha ne maame nuanum bi wo ho ba sesi asemo ya bai saboatema ko se abusuafo makase yeni no ahifa ne yetra ye bo dwase ye aboatema ho ade ya abusuafo asosia na obenti ba bie na ba se de obaba bo yamane ohu enti esre emaba wa no sawrade ye mo adom na brante bi ba mo akom so opamo a yesemo enti ne yese asante amamre ewo ho muntu anamo na munya amane ewo ho no na wade ne nimu na asam enipa ni asam ne nam sabasa asam bi tu akwantimfi a wanya ka kyerefo okay kalau orang pak konya sah, orang pak dia 20 Ghana, orang pak no deko, dia 20 Ghana, me pro me yali o me dia ni na kana ni na na ba, da mo dulu na me tani ta, me pro na me da mo temu na me ya du, me da mo temu na me ya du na for past aí, me pro temu me pro no yo no tu ya wa ye bi ba, o be share me na me sa me tu so njale, o le jale me, ono le mi a, oni me wa me bla ni ne mi ya me ko ni ma. Okay.
nti di also ye no waye nti wa do no se ntimi ko ka me ko wale ogu mo ma nti ai se me ye me ho ade mpo a ata me me wale bi aka no me tinya ko wale because me nyam sika me de ya sa ade no okay mo ma nya na to bibi do betimi aye betimi abo no wade be ma na wade me free baby a me ko na onye na onje me free wo mom da no obo to ma ko na mo yiri pa won to fu so betimi aye no betimi ade me free oba ba ko ni nsem a on try so obegi wo free oba ni nsem no no ahoto aka o time baby a me wo no wasum ju wo ana place na odi ma me na no odi mano ana pato oba mi sika do oba fa ko nya sa oba fa e 20 Ghana oba fa no de ko e de bia 20 Ghana me pro me yali o mi de oni nyina sika nyina na eba da mo de mo na me tani ta me pro na me da mo de mo na me nya du me de bia me da mo de mo na me nya du mano for past ayi mi pro tebo mi pro no yo no ti ya wa ye bi ba o be hwe me na me sa mi so nyale o le jale me ono le mi a oni me wo me bla pini ayire ne mi ami ko ni ma okay nti di also ye no waye nti wa no se ntimi ko ka bi ko wale ogu mo ma nti ai se me ye me ho ade mpo a ata me me wale bi aka no me tinya ko wale because me nyam sika me de ya sa ade no okay mo ma nya na to bibi do betimi aye betimi abo no wade be ma na wade me free baby a me ko na onye na onje me free wo mom da no obo to ma ko na mo yiri pa won to fu so betimi aye no betimi ade me free oba ba ko ni nsem a on try so obegi wo free oba ni nsem no no ahoto aka o time baby a me wo no wasum ju wo ana place na odi ma me na no odi You don't know me. I'm yours forever. I changed my name. My name is not Fifi again. I'm Indian one, so you don't know me. Oh, but I have to arrange in a sort of samurai. That's it. I'm not missing a family. I go back to the na private service na wow na mo phone me mpa wona mo kuma de bana o so me phone me mse ni class ya me ma ye mo right mo ye ni matia aga wa ko fi se ya ko mse ai ati ba ba wa na bo mse o kana ma me kan ko ai nto na ya me ma mo e ma de anya no ko na na me ko so me ni wo ba ba wa ye bo ka ko dia dan so nko ko ba ka se o ye na se mo tia mo ma wa ye dia dan se ni e kala bre mo no ni be mu sa on le mejo no ya ye ni ka Africa no me show mu on le mejo ntia me so ai ene me bia o yi ni me bia mo afi mu na de be bo anu ai wo mo na ite na me bo mpa ite na go poma bibia nto ite ho na ya na mistro e mo na mina ni nimne ye no e ma na ma bi o si ya no me hu mu ke wo katika situation bi o se bi ya careful so no ni ya ni bi ya na me kema ye bi ya careful kakra on ti aba no e mo tiki no ele ma mo problem e mo tiki no e mo tiki no kan be woni ni ye free so en ti samo be like na yin na isi wona me to e mo tiki no mo tiki oba o ma ne gen so e no ye se e me ja ta me ko to ko liko bi ti o me ni wo kakra me ko ba ti o ha o fa ne sanka me ni we wa tiki tell you to gas na 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 wo jimi bi ada ha no apa e jo sika ba ti ai so tu ti e oh yeah do you know I am so so o ti ja na ka na we bon sa mo so ha we bon so ya no do ta na mo ka kwa and then tell na bon sa ma dia o ni no ko nye bon sa pa no ya wa nye na wo ye na ni na ko ni na ro sio o be si na o bi an ko ka ta me ko o ga no ko no so o ka hu bi ono so am so fa na ba so mo mi nu me ka mo no me so bi o beti ya ko ono kwa ya na nye on ti jo no so be kan aka ho na wa adela na jona na so beti ya e se la ka to so o nya no na we ya ni ye na ka o fe no na me ko ha no ya fia me ya o da no na ma ko da hola ya o da no na me da ti ni me ba me ni me double ba me ni ana wada ana ile uno bele no ana wa me joso dan kan me joso yana mami kondo kasi na me wo me ti ya an kasa me joso kasa mo ba ta kan me joso o ya ko na ko do yi konda so won fun mi ha ifo fun mi ai okay so konda won fun mi be o dia right asemo o se en kasa me ko joso doctor ya bone mame na ye hwe kai
Eraba ni yenya no. Ti kopem say ye benya no. Yes also ye meeting. Enti ye ntumi mo ni din wo bra yenya no. Nanso mama yetie eraba yi na yetie be ma nsem kakra. Oka ye no. What be? Say now say no. Yo antina me da say. Ni eminim ne say eneme ma no ho. Emrantie ne maba na wo masiso no. Se oba ho ade ye pa ye tu America akoye no. Wo mun tampe ene ese ma no so lusu wo mu ho. Me pe wo no ana me chese ese mi nyini me mfie twam menye kunu ti ne metu ya betena wo so. Sa entuntena no be ye ne me matena no. Chese wo kwatena bia why oba warefo awie. Awari na wotia sere chese ya ye ho ade ene abusua so ni nyame nya dansefo se be ma na ye ho ade etie ma ne chetu kotena me ma no so a enu ta de awari no etena se che se me koye ho ade no enta ama etie ma no ere wa hu ekwan ofa so a woni abrante ne kotena aye no e ma boy ni hu se wonya yere prekope se ade bia wo pa ne boye den no wani bre ho ma abo ho ka on ade bia wo fa no fo no e ka bia de eche kra wunje bi enti no nanka wo senka baba wanya abotre nya wotwan etere ni fie manka ba me hu no foforo de no kura ni odo foforo we wani ba akwen de esa enwanwa odo foforo wani ba akwen de esa na ewre de na ede na efe fie du nan ni oni na tena twempona a emu oden afa na ne ampena chona ba yemre na ne me pa kire party true ne se abrantia no onkai abrantia ne nkai onkai sanse sesabio ya nyunsem fon ya nyuhwe nyunsem sika ni achicha wawie na ato gatam ne nim se wo mu nim se wawu no mu ja hokọ ya kai ne hu se ababa na wokofa no no se sabre krache afuti amde ma woni se woni sabrante ababa na ne wo hode ya kai hu se ruara asemo no ho asemo no ho pao me pa cho won kwesa me pa o cha brante won kwesa hwedo ya woni ni die wa asemi kura wo san kan se usuro man wo ba bia wote suro wo wankasa suro wo wankasa so hwan so yi ade enti na obi ha dan no te ba bia na usuro man no ene ne mumie no nyina fort wo mo ho enti abrante pre won kwa wote enye won kwa na wo ye ba me wo se rai oteka wo so sampani ampose oyo obi yire dia akwasi mafedi eda ho twen mesrew abrante emu ewura yi kwase asa woni ni bedi dokosi se mu bewu krache nenti saado e wakam ya kire wo be ya wotrehwew woni wotena mfie edunan wakam bi ya kire no ya na mema bi ye ne bia enye fe enye manko an etibi kase papa me do be ma wonsum nka hwe ne okoka kire ne yonko ba unse boni nsuma kura o hwe kwan ya papa wo faso a wo be wunyae no enso chance wo jae no sasa wonya ne ho ade kura woni wotre mfie du nan ne de ayesa aware awie enti mesrew awura no mebai so hwehwo so yie wankasa wodi asamba ne no hwehwo so yie na abranti onya wa wonya wo hwadwene bia ababa wande tu ni tirimu awura ai wadwen so kura adwen kase wo wadwen mre oboa ababa wa obi kunu ena wo kire ne kwan a omfa so woni awura ne ntena no wonwani nkonsama ne nkro wahu sa wo wi efuo nsa ka hu sa won sa te so fuo nsa ti hwe bibi enti me ka no na me ka ma brante yi sai awura no yo obeyire me pa cho nyame de odi amfie du nan ni sayo senyo watena ho abedum pempenso bi papa hwere ne ntena wate hwe nkwanhyi auto mu nyame nti wangu wona ne tira ne yakonso nyina echi ababa wan paibo amenne wonya airport sabio sabe misraka se airport wo prakora ye body airport so be adwuma wo airport a eya ni mu wonya respect kase krache adena wo ye retro kan sa na wo woni nkonsa basa hwe ekwan fa so eya na mema no mo didi yi me fa mpra na me mpra no aduane me fa mpra me mpra me aduane she wo kodi no wadi awuduro
wo bedi awudura wo je ho enye yi afei na krache wo ka kire wo be ya na wo wi say wo ekwan bi ofoswa ekwan be no ofoswo ekwan obefoswo ne so obeboa no na wadwane afre wura ne ho ekwan obetimi afoswo no make us say ere wo yempai bofo oye kristoni wo ko hwan ho eye nyame ti so vi sententan wotomu no odontentan wotomu no sanye wani na wa ate wani so na wo mpa pato dwane je wo kra nkwa wo baba no yo bi yire dwane je wo kra nkwa apone awura wo to kra chi ti no enya adwuma wona da we ho wonwoni nkonsa saa be de bo techi no ye de boba ye careful ababa ma brantie yi kwa no ware ne ire no manu kwanu ko ye re hu ade mu edam bo ware mu ma le mo de nyame yase da we de ya wambu nyame pass da we de bi mesrew krache ma woni na fom asema waka ne kire se re wo do no wonwura re hu bibi na anya emema ya na mudie ne etu oba ne fo mame ya to pan yie mame ehia won mame jari wutiri mu yie oba pa ya chichiri wo se ansa na wo beda chichiri wo se ka kire no wolf mafo wo se ho anwani bi ho fa bi huru wonum abaya ne ade o ya mata ba nwumre ye beda de be chiri yesa sa bibia na uso so ba kan chiro yire ne se ne numbom ka kire no mo mienu nyina mo mfa nwuchiri mo se on te ase hu na chiri mesrem atopon won to kire no nto ne pa na dware ye nyane ne nkwadwa se me na me ye be ma so na kire me dware me na yetimi ka chem so me mfa sapon mfa bitumpo me nchen ewra no kan se mo so aye kese e ma no am so mo ye kese ne mu hweyi wo ye kese no afuru buto so a nyame amwa wase wasre no usre ntemo se ya nche wo ntini nchi ho ene wutumpo e wan nchi ni ye nso a be me wo be sheda se ni wo pre romance what is akofa ese ne wo da no hu ahwe na ne doko mesrem o de se wura wase wi a me ma ne bia ni ate o me so bitema soro mu a me kire me ma ne tactics ni nyina ne ma kire ma eti se oba no na be ma ne ko hunu kankan wo ya no wo ba bi na sentini ho a o dwane ja ne yere no o dwane ja mpa no ti e besrem e ma mesrem a me pa mu chew mum yensiesie ye ho yi oba bi wo boni ti a wo se ne sika ni ho me nsane mi ti ni mahurum me de me jare ba akwane mada e mai me kire mu me de awura yi de ye onya ne dio me ka kire ma ase mum ye ni ho ni wase ho be ma no da agege ho kabrofo I love you na de ye de so be ma de mi nye pizza me de ni machine 0.7 ye be men na masia ya de jeje ho enya wuda kura jeje ho be ma ni kodura bontin wo bi anye ho a so na so me yere kura acha no obi je ho so na so na wo ye de me yere kura ye bi a kire me entie ma no wo me anye je ho ye na asenka ho me ni kro si ya na me ni chi be ma kwa bontin wo kodi bia wontin wo ba wo ho a wo hu say a difference e ma no wo kro pe ma no wo ma mani na ho wate wako wote bi hu to hu difference na atwere kwa bontene e ma no mesrem da bia mema enye e mema no nso anya bia monka akosia ye ni say mame na me pew na munkyere e mema no munkyere ma won konsa wie no wie ya ye basa mema no asam na me ka kyerɛ no right but we dey for but bomesem assembly nyina no waka no me ya commenter eba debium nianka afutuo we ni ehwe afutuo we na ma hwe na de abobra adwobra mo na ye mabia homa no ntom na mesre mi nua fi ba bia sekira po ano ho ne nsane no na me ka kira mi nua ba ma fifi tie ni yie onru se awa na wo kan ye o wo se oba no me yare ye ohwe me se be ma pa da bia me ka se aho kire ebrem oba no wotena be ma aho kire brem oba no wotena yare brem oba hyew oba bia be ma be yare no obeda na chiama no se wo ye be ma nyansafo ansasa sa oba no wo no nche biem oba bia be ma be yare na woba na atere ne ho ahyaw na wajamu no
and sa wo ba no ye bema wo dwene ko nkan a wo ye bema wo da sum yeso a and so okosa oba no nche biem oba bia bema ahokyere bedroom ra bia nya da bia na ekuru nom wo mu botom ye bema ahokyere beba wo so na wo ba na nso mu sa ahokyere kura ba mi kodi pa wo pa ba me anu aduane adi mi mpeso obi ba hunu mi kunu ntwom sa oba no dwane gya wa ahokyere bremu a wo ye bema wo dwere ko nkan a me pa cha oba no kwa no kwa nante saba woni nkonsama ne nkwa na onya wo kyere bremu aboafo mi bisa me nua fifi sa wo ba no ne ne tena fie miensa a wasa akofa no yi ade na du oba no ko ye ebi asa bre no na ya ho kyere anu oba kro no abodwane gya wo sa fifi oba ya abodwane gya wo yi akopa bema wo sika ware nu yi okopa boga ware nu yi sa pain na wado fa mu sa bre no oba yi ba ya no wawu anko obetu funa ware o aho me nua fifi ya nhwe ha oba no oba ya ani asie wu a anka wo betu funu na pain na sa bre ya no wado fa mu no sense no do wado fa mu a wasa be wura dam ho a wo bie no no sa ya no wo betimi apepa ni nyina sa pain na ya no etimi mu obi bodam sa ya na etimi mu obi yare bia doctor kuranya no aduro etimi bisa me nua be ma fifi ansi gura tipeni o anyi oba bia mpo na timi nya daje sori na judasium sa me bo mpa ya ma be ma me ne tie oba bitimi ba ha wo se me pesa me kwampa bo ma be ma na be ma no benya djuma na wa hye me enti me bisa ya na me kunu no ma omuti abrochire me papa no me nua me ma mo abrochire emema binum ya me mo bo be ma na ma wo mo pesika dia be ye oba ho ade ayere die aya oyi oba ho ade no obi fa no a aya safifi be me bi openkwa tenten be me bi osoro nyame no wo se me papa ka kira me se me pema akura wo bi yire dia me fa bida sabi me nyansafo bia wo mo dadwene mienu se wo bi yire aha wo hunu so oyi obi yire anu atwene ho agye dia wanya panyina ntunufo agye dia wantie kasa kire agye dia wansoro nyame media menua ba ma oba yi dia wate ne ho ase wo akwa yase kura kwato ye nkasa kura kwasene wo ba wo kire ba ma wonfa ekwan a wonfa so nyai wo ba wane na tie na wo so be bisa wo menua ba ma me bisa wo sese wan kasa no ade na nso be ye o kire wo kwan ye afa so jai wo yire no ahu wo kire wo kwan a wo fa so jai wo yire no wan kasa de na sese wo nso wo ye menua ba ma adwuma ne firi wo nsa na me catch up point blank oba no obekwa enti sese ye no ado fa mu okwa ye no wode ya wode anije bia braw eye obi yire o sadia wo ba ya na sabe peti na ring sha no na wonua ebe ma na wonua panyina yire ka se oh woni ayi wode wo yi obi yire na ye nua no mabrochirefo binom amema itisika ye oba ho de ne tena ha busumi bia audio no sabinu tie ya wo bisasa busumi bia kunu na wabrochire no o ma ne osai onfa kapra ma fifi ufa ho bai na so busumi anana wacho ma yire sai do tie abrochire no ma ne yire ni bi na wo ma ne sai wo ba no nso ejama husu kwamde no oba besi a wo dwa ntwanwi na ba ma wo nso kwa ntwadwa obi yire eno ane sa ana ka betie sika no ode ma me no sa oba biti apa kase mo akon sa wo bi kuru wa bona boso atwetwe wona ne kuru so na te apa ho enti ya ka kyerem o mema no bia mo ne na nkrofo yire mo so no musika mo sende no wo mo ne nkrofo mema na adie okay 0322494771 messages na adoso na name say program of the day at mama me for somebody cost say ya pra etimi ama member studio ha dia mama di for kan no na moso mama na moso mo nya mo homework hello madwa hello what are you hey Solomon oh you talk about me do I ba fansa why fansa yankwe na mo waye misi from
Obi ma so for radio wakata pa. Eh wakasa mabọ me nse mama no. Dia peti ne afutuo papa. Ah boya de nyame cha upa ma yo. Awie na me mo oni e beje fo nyina ba so na atiate wan tembe na mdodo na na pempa wata se watch ma ho beje no. Ma me yo ye ma me akua botma na me nyoba akua botma. Wa ye na fomu de na 14 years. And the man who is in Chiba Pitaomo, who know about Bestina, none of Anna, if we took away in 1 year, only about 1 hour in 1 year, which you're going to know Boya, Opano, or what Tinepa, or Maswagene. Okay, so more about the other Petroleum Division, with the Tricky Kama, only reach our Banu, at the Bonnie of Banana. Right. On the Yabwataba. Hello. 0322494771. Hello. Damena. Yeja. Antina Tafonya brapani. Antina do through picture mo omi pa na se ma no mo tumu on to and the banchi wo abega so putting in asentima. Nantina Anna me do the things and be warm and cafe. And remember, be as for 1 year put to say, you know, my name be born more to do better. Antina, and Mano on the and come here across the antenna. To your Anoa, I next, you know, sending to a big year or Bay Drama. Papa, say, no, you are a Berman nobody. Piano, or maybe one and why at that deck as a radio, you quack what then you could pass, or what the line I say. Hello. Hey, girls, and now Kasai. Hello. Hello. Bachodi. Just say it in 10 times so. Really, I'm not often a Bonaba. Bonaba so mame. Ami. You want to be here. Oh, baby say, oh, Diana to a cross upon go. So, mammy, did for a camera or a Bama de Sabafa. You could be so. We will say, Mamma, one can say, we had a support call. Yeah, dear Satian Bafa. Hello. Hello. Patodi. I told the watchman is very free. Hey, ya watchman, only I want to call. Young they may catch me about it. They are cost for the area. And send for. Okay. They may come and say, "Whoa, back." No, let's do our and it will trim plan. Oh, cases out of our very material. I said, well, Bruce, why I can't want not 14 years. Okay. Right. Sledge. Me that's what how many name Sledge. Edu say also fantastic show. Good job. Sledge. Yeah, that's hello. John, Kajagum Nianko. John Boy, you do what you can. Okay. The time is in US, New Jersey, almost so much at you. After America, the money about money as a money to Chomwa. After my now, remember, say, yeah, what to my dream. Let's say, after my all fall down at Chom with the amount. Then also. And the Abasi, you want to job beside Mamma. Now, you're Becca. Wouldn't him say Chom? Now, the Abasi, they wouldn't. What's it there? I play. And I play. And there was a fridge. Fridge, you say, hey. I know my one in yes, and yet, no idea what you're yet. Next 40 people, I'm probably next year. Yes, I allege. Obani Yenya no more to Musa and Destiny. I allege.
Yo, Mate. Yambe Tianeta. Right. And someone. Adolfo ya share video naba. Na ya mimbisa mo memma na ya na sa oyire no ne tena ya na mo ho ne ho na fuma na se eye de ba din tena mo pese mo fa oba fufu. Ona oyire tena up to date no afi na pese unja no kofa oba fufu. Eno na ya hofunu ana se ya kono bone eye den munja ja mo yen because mo anja yen so ma na ebe ye bi. Someone jaya yansi ye mano ye be pa because koto wi ane ba wi a ho na ba je ne nyonko tata obi anje je ne nyonko tata enti no ene se ye bi dia munso muntumi kan ye de se ye bi a muntu de bi ye bo mutiri su de ro munja sad ni ye because emwa na wo ba nso wo share rain wo kunu dada wo hada wo kunu ade na nso as adents na ne ma yesu ana ma yesu no ebi mo pe matabata ho sa enti wa wotena se woto obo ase tena se na wonya wodi a enyeye ana wo ware da bebe bia mese ope wo kunu tina wodi a wo obi nso tina ne de ho Bible said de nam ne so ma hinti dua beba no onwie yesi enam so ama hinti dua eba enam so ama obi aware de egu enti mum yenye very careful pa because so woni akoma na okobo udua waku free waku wen so no asa life ai mumma yema yeni nda ho papa emani yesiso mumma yema yeni nda ho adofo sa wo penane sa wo kwa kwaji obi kunu anaso obi kunu aba bepew entenumlo ba wo kwa koda ne nchana so wo kwa koda ne nchenya ana one ne be kasa adofo twisan because emwa what nase nyankopon be wo do na so anya wo de so obi kunu ba se wo pa ka chensa bra o wo yere mempew kesi nanim onye nyame enu asuro nu na ebi mu hon so minim sa na yeskaw skani blows ye den onye hu se nipa no ska na ye se we do ska ko original ubewu ukasa ko original dia sister ubewu because so yire ebia na ba bia akofa e no wan fa ba bi papa ebia na oba no ye gangelea ntu dia ko amagana mageshia na mbohu amagawo ntu dia monko na na mama ye njai sa matabata ho ne entena sena nyankopon nya adom yensu ye nya ye de na wo de monko mundi amanfro ko no machi nta esi a maba wo wu adoso bebre na husband snatchers for no na baba wa fan aboda mummi ense ya adwe na beboaye media no hima blends me samsung be subscribe na ma like na ma share de ama me na so subscribe wi a wo bell na da so na odun sa aboso na for comment no o de basa na o de comment na ba ai ahana me de mbesi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
price and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.